Aruna afite byinshi azafasha yaba muri vestiaire yaba mu kugira inama abakinnyi mu kibuga mbese ni umuntu mukuru uzafasha muri karite nyinshi za equipe ya AS Kigali. Uyu mukinnyi afite iyo ngeso usibye n'abakinnyi mu gitondo bamuhaye carte rouge bakinnye na Vision Jeunesse Nouvelle bayitsinda ibitego 4-2 ntabwo yari bagombe byari bimeze nabi yesha carte rouge. Abafana rero babiza abafana ashobora kuba akorogana cyane arakorogana cyane mu gitondo ashatse kurwana n'abafana. Vision ni ikipe ifite ikibazo cya mikoro. Vision nta kibazo cya prime ifite. Iyo kipe urukumva muri phase retour ntabwo ibyo bintu bizatanga akazi cyane ikipe ya Vision. Dusoreze ku ikipe ya Kiyovu Sport ariyo kipe ya nyuma yo ntiyemerewe kugura, murabizi neza ko ibihano biramara isezo yose bizarangira mu kwa gatandatu. Iri kurwana no kutazamanuka yo yatijwe n'intare abana bagera kuri 4. Mwana wa Patrick Mafisango wakinaga mu ntare. Greetings ladies and gentlemen, tugarutse muri Kivu Sport updates muko mumaze kwimenyera buri kuwa mbere buri kuwa gatanu. Kakule abari hano kugira ngo abashe kutwapdatinga ku mukino yabaye cyangwa se ku mazezirta. So nkuko mubizi tukaba turi muri window yo mu kwa mbere aho amakipe yagiye agura anagurisha abakinnyi abandi abarekura andi atiza abakinnyi kugira ngo nyine amakipe arusheho kwiyubaka kandi n'abakinnyi bafite badakoresha babahereza umwanya bajyaho babasha gukina banakenewe nyine. So nibyo tujya kugarukaho urebye muri uyu mugoroba muri Kivu Sport updates. Nundi ni Kakule ugiye kutwapdatinga nkuko muri kubibona kuri screen. Ni Duwa yamaze iminsi adahari ngo maybe nibiza gukunda rero muzongera kumubona. Reka twihute rero duhite dutangira. Kakule umeze neza? Umeze neza cyane. Kimwero gitangiye fresh bimeze bite? Kimwero nagitangiye neza na amahoro. Na amahoro. Uvi kuri stade muri match amical. Mvuye kureba match amical yahuzaga ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport imaze iminsi naha? Kiyovu Sport imaze iminsi naha kuko no ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru yakinnye n'ikipe ya Marine bagwa miswi ibitego 2-2. Yego. Niyo munsi nane nasubiye kureba ikipe ya Kiyovu Sport. Turaza kugarukaho mu byo turigaho cyane turavugaho ko turaganira ukuntu amakipe ane ya mbere yiyubatse n'ukuntu amakipe kuva ku ikipe ya 10 kugeza ku ikipe ya 16 zishobora kumanuka zaba zariyubatse se byazifasha gute kutamanuka. Donc tugiye kureba abarwanira igikombe n'abarwana no kutamanuka. No muri izo kipe harimo ikipe ya Kiyovu Sport mvuye kureba nayo ikabinganyije na Rutsiro ibitego 2-2. Turaza kubigarukaho n'abakinnyi bashya bari muri Kiyovu Sport ko ntabwo yemerewe kugura abakinnyi bashya ifite Kiyovu Sport. N'abana bagera kuri 4 yatijwe n'ikipe y'Intare. Abana bagera kuri 4 yatijwe n'ikipe y'Intare. Gusangirageje kureba nk'umuntu ufite ijisho rireba mbonye abana ari abakinnyi beza nibamara kumenyera bazafasha ikipe ya Kiyovu Sport kongera swad yabo. Yego. Reka duhere n'ubundi naho ngaho dutangire twinjire ubwo ndakeka twera ku makipe ya mbere tukareba uburyo yiyubatse ukabidufashamo ukatwapdatinga nyuma tukaza no gusoza ayo makipe arwana no kutamanuka. Mbere yuko tureba kuri ayo makipe yabaye ya mbere uziko kuwa gatandatu hashojwe igikorwa ni igikombe cyari cyateguwe cy'intwari. Igikombe cy'intwari cyaje kwegukana n'ikipe ya APR FC itsinze Polisi kuri penalty 4-2 aho bari banganyije ubusa ku busa. No mukino utararyoheye abantu tutanakwirirwa tugarukaho cyane sibyo ko kubera ko ibyo dushaka kuvuga biraganisha kurundi kuri ayo makipe ane yahuriye mu gikombe cya Heroes Cup. Yego. Niyo makipe ane ku rutonde rwa championnat urebye kuko ubu ngubu ni ukuvuga ngo championnat ya Fazare uburyo yarangiye nibyo tugiye kubanyuriramo no tukabereka nuko amakipe ari kwitegura Fazare Tour. Amakipe ya mbere ku rutonde muri Fazare nuko yiyubatse kubera yuko Fazare Tour ni ibindi bintu biraba bikomeye n'amanota barutanwa wagiye ubona ko atari amanota menshi. Amanota make cyane. Amanota make cyane. Aba equipe za mbere aba nizimanuka nta difference irimo nini cyane. Nta difference nini irimo. Rero dore ku ikipe ya Rayon Sport niyo yarangije championnat ya mbere ifite amanota 36, APR ikaba ifite amanota 31 ikaba irusha amanota 5. Kuri phase harimo mikino 15. Just urumva ko harimo ikinyuranyo cya match ebyiri gusa. Harimo ikinyuranyo cya match ebyiri zonyine gusa cyangwa se utsinzwe imukanganye ebyiri baba bagufashe cyane. Ku ikipe ya Rayon Sport rero uburyo yiyubatsemo ikipe ya Rayon Sport yinjije abakinnyi bagera kuri 4 muri phase retour itiza abakinnyi bagera kuri 2. Ikipe ya Rayon Sport yinjijemo umunyarwanda bitabira Amahire Abedi. Abenshi muramuzi yanyuze mu ikipe ya Bugesera mu cyiciro cya kabiri, anyura mu ikipe ya Polisi, anyura no mu ikipe ya AS Kigali gihe gitoya, kundi yakunze gukina muri Zambia, muri Botswana, Mozambique, ibyo bihugu byegeranye cyane.
ibyo yakunze gukinamo. Biramahira Bedi baramuzi, ni umukinnyi ukina satira aca ku ruhande, yego, ukina n'ikipe y'igihugu Amavubi. Azafasha Rayon Sport mu busatirizi bwo ku ruhande. Azayifasha ko muri wings za Rayon Sport bayiragwa haje abonaga ko ari abantu utakwizera baba bahari uyu munsi ejo badahari, kandi kuri experience wenda bizaterwa na performance afite, ariko nkeka ko umukinnyi mwiza wafasha. Rayon Sport yinjijemo umukinnyi wita Suleimana Dafe, ni umukinnyi ukina kuri gatandatu w'umunyamali. Suleiman Dafe, umukinnyi muremure cyane w'igikara w'umunyemali Rayon Sport yinjijemo. Turabizi ko muri Mali hakunze kuva amatalent, kuko urabizi ko Rayon Sport ifite icyo kibazo cy'uwo muntu, kuko abanyarwanda bakina Kanamugire na Sefu ubona batari ku rwego rwabo, kuvaho Majari yakoroganiye, nta musimbura warabona mwiza. Ubwo Dafe yari mwiza akajya akina na Richard na Keve, baba bafite mediane nziza cyane. Nawe ni umukinnyi uzafasha. Bashyizemo rutahizamu witwa Abdoulaye Diallo w'umunyagine. Diallo w'umunyagine Conakry kabisa, ngo nawe ngo ni rutahizamu mwiza. Bashyiramo umunyakameruni witwa Innocent Asana. Umunyakameruni w'umuwinga nawe mugufi cyane. Mugufi cyane kabisa. Afasha hasi ku butaka, buri abantu bafashe ku butaka kuba winga. Mu kwiruka rwose abashaka bari abakinnyi beza cyane. Abo nibo abakinnyi ikipe ya Rayon Sport bane yongeyemo muri phase retour. Yashyize imbaraga imbere cyane. Irekura itiza uwitwa, turaza kubagarukaho mu makipe yabatijwemo kuko nayo tuyafite, nayo ari muri relegation y'igikombe na relegation zone yo kumanuka. Yatije abakinnyi bagera kuri 2, turaza kugarukaho nyuma. Ikipe ya APR nayo uburyo yiyubatse, yinjijemo umugande bita Hakimu Kiwanuka, ukina ku ruhande asatira mu mikino barebye Heroes Cup. Ndakeka mwaramubonye, ni umukinnyi mwiza utaratwereka cyane, dutegerejeho byinshi. Habakirikari kwitazacinga APR kabigize umubare w'abataka 3 b'abanyamahanga. Turaza kumugeraho mwataka wundi binjije. APR bugize n'undi muwinga w'umunyamahanga ko yarekuye witwa Chidiebere n'uwitwa Godwin Odibo. Bambwira ngo mushaka umwigira n'uwitwa Apam Asong. Uramwibuka? Ndamwibuka Apam, yaramaze ndakeka niba ari imyaka 2. Uyu wari umwaka wa 2 nawe baramurekuye ngashaka handi yigira. APR kaba yarinjijemo undi mugande bita APR undi yinjijemo bamwita Dennis Omedi. Dennis Omedi wamunya muganda atsinze igitego cya penalty kuri match ya Kigali muri Heroes Cup. Yego naramubonye mu mwaka, nabonye na highlight ze muri equipe nationale ya Uganda. Sinzi South Africa igitego cyiza, numwataka mwiza nawe ukomeye w'umugande. APR kaba yaragaruye n'uwitwa Ismail Pichu. Ismail Pichu ku bibazo, sinzi ibibazo yari byabayeho, ibibazo n'ubuyobozi bwa APR bwa mbere. Yaje kugarukana umukaseri mwiza Ismail Pichu. Bazanye umwataka bita Jibril Watara w'umunya Burkina Faso, nimero 9 kuri Heroes Cup. Ati baramubonye kuri finale, ntabwo nagize amahirwe yo kureba iyo match. Nanjye nagendeye ama highlight. Nawe dukeneye ibyo byinshi n'umunya Burkina. Tuzabara muri phase retour. Abo rero nibo bakinnyi bane APR FC yongeyemo itiza 2 b'abanyarwanda n'abanyarwanda turaza kugeraho. Yego, inasezerera abanyamahanga 2. Kumva ko APR nyine yaramforshije n'ubundi ni ya myanya nyine. Yego, yahinduye. Abakinnyi 4 yasohoye, yinjiza abakinnyi 4. Turakeka ko nayo ari ikipe kurwanira igikombe irushwa na Rayon Sport amanota 5 gusa. Ikipe yabaye ya gatatu ni ikipe ya AS do Kigali ifite amanota 26, ikabirushwa na Rayon Sport amanota 10, ikarushwa na APR amanota 5. AS do Kigali zazifata. Byaterwa n'uburyo zitwara kandi n'izo ekipe ziri imbere n'uburyo zitwara. Gusa AS Kigali biragoye. AS Kigali ikaba yarinjije witwa Haruna Niyonzima, fundi wa soka cyawutera kabisa. Kandi nkeka ko bijyanye nuko twarebye zira match yakinnye ejo bundi, yakinnye neza cyane rwose. Haruna afite byinshi azafasha, yaba muri vestiaire, yaba mu kugira inama abakinnyi mu kibuga. Mbese ni umuntu mukuru uzafasha muri karite nyinshi za ekipe ya AS Kigali. Yego, ikaba yarinjije uwitwa Jospe w'umurundi wari warasinye ikipe ya Kiyovu, yaje mu ikipe ya Kiyovu Sport. Yego, birangira Kiyovu Sport itemerewe kugura. Iracyari mu bihano. Ni umukinnyi ukina hagati kuri 6 cyangwa ku 8. Jospe umukinnyi mwiza cyane, ariko ngo ni umukinnyi udashobotse hanze y'ikibuga. Sinzi ko AS Kigali ashobora kubijera. Ni umukinnyi w'umurundi ariko hanze y'ikibuga sinzi, ariko mwiza. AS Kigali yinjije undi murundi witwa Arthur Nibikora w'umwataka. Umwataka w'umurundi Arthur Nibikora, umwataka nawe w'umurundi. Bose tuzabareberega, dufite phase retour yose. AS Kigali kaba yaratijwe uwitwa
uwitwa Prince Rudasingwa wavuye muri Rayon Sport. Yari umwana muto yari umaze igihe kinini avunitse, yagize ikibazo gikomeye muri kugira amahirwe yo kubona umwanya ubanza muri Rayon Sport. Nose muri AS Kigali arawubona. Bizamusaba gukora cyane, ariko sinkeka ko yaba muri Rayon Sport yicara najya no muri AS Kigali agiye kwicara. None baho kwibaca barani siko bizagenda. Nyine bizamusaba gukora cyane. Abo rero nibo abakinnyi bane ikipe ya AS Kigali abari imibare ipfuye cyane. Abona abakinnyi bane ikipe ya AS Kigali yinjije, ariko nta numwe yatije cyangwa yasezereye. Bo bongeye squad ariko nta kibigeze bagabanya na gito. Ikipe ya kane ni ikipe ya Police Football Club ifite amanota 23, ayirushwa na Rayon Sport 13, karushwa na APR 8, karushwa na AS Kigali amanota 3. Yinjije umukinnyi umwe gusa, Byiringiro Lagi. Yego waje kuri gahunda agomba gukinira Rayon Sport, President Rayon Sport ajya kumwakira basangira gakawa, ariko birangira agiye muri Qatar kabisa. Birangiye yigiye muri Qatar. Yigiriye muri Qatar nyine kubera ko yavuze ko yaganiye n'umugore akaganira na mama we, bakemeza ko ajya ahari amafaranga nyine. Izo rero ni ekipe nye zanga mu Rwanda zabashije uko ziyubatse muri weekend. Mu kwezi kwa mbere karangira on 31st. Ubwo ni gutyo byarangiye nyine ayo makipe ubu rero mu makipe atandatu ashobora kurwanira kutamanuka, nuko ikipe ya 10 irusha ikipe ya 12 amanota 4 ya 16 ikaba ifite 12. Kiyovu Sport ya nyuma ifite 12, Bugesera ya 10 ifite amanota 16. Urumva ko kuva ku kipe ya 10 kugeza ku nyuma kwa 16 harimo difference ya match urebye n'ubundi nawe still ni match ebyiri. Bugesera yagize ikibazo cy'imvune cy'umuzamu wayo bita Mfashingabo Didier, akaba yaragize ikibazo cy'imvune yavunitse ivi, shobora kuzanabagwa. Baza kugira n'ikibazo cya wa muzamu bita Arthur, uramwibuka afatiraga Etincelle umurundi. Arthur ndamubona yaje kugira ibibazo byo hanze y'ikibuga, asa kushakishwa n'inzego z'ubutabera mu Rwanda. Ntabwo biba byoroshye, bazira ibintu byinshi, birangira agiye. Bugesera risigaranye umuzamu umwe. Nta kindi kintu rero Bugesera yakoze, yagiye mu ikipe ya Etoile de l'Est, iravuga ati nta kundi uyu mwana wanyu hamagarwa mu ikipe y'igihugu, baretse tukabaha ku gafaranga mukamuduha akadufasha. Uwo mwana rero akaba yitwa Fils Habineza François, yasinye imyaka 3, akaba yaguzwe miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko miliyoni 8 ku myaka 3 ku mwana watangiye kubona call up za nationale n'amafaranga make kameme. Ntabwo ari kameme bitewe n'akavuye mu cyiciro cya kabiri. Performance azamutse mu cyiciro cya mbere. Yego, ariko kandi ikipe azamukemo ni ikipe iri middle, ntabwo ari ikipe ikomeye. Ariko nanone ko miliyoni 8 atari amafaranga menshi kuko 3 ni myinshi bro. Okay, ni myinshi. Nose uyu mwana witwa Dushimirimana Eric avuye mu ikipe ya La Jeunesse ko yasinye imyaka 4. Buse urakeka ko yahawe amafaranga? Yani niba ari ubukene, niba atari kutamenya ko uzamutse muri Première Division ugiye guhembwa salaire nziza, ugiye kubona prime. Biratandukanye no muri Deuxième Division. Deuxième Division ni equipe zo gukinira twavuga iki se? Kuzamuka cyangwa kuzamuka. Kwa nabo usanga muri Deuxième Division ntago ndi kuzamuka. Ni umukinnyi wa kabiri Bugesera yasinyishije witwa Dushimirimana Eric avuye mu ikipe ya La Jeunesse mu cyiciro cya kabiri, asinya imyaka 4. Witwa Ngendahimana Eric Gasongo yavuye mu ikipe ya AS Kigali, nibagiye no ya AS Kigali yarekuye, yasinye amezi 6. Ngendahimana Eric uramuzi wakinaga muri Rayon Sport muremure wa Dread, umukinnyi mwiza cyane ukina kuri gatandatu cyangwa muri Axe Central. Azafasha ikipe ya Bugesera, azabafasha muri la Mediane, azabafasha cyane rwose. La Mediane azabafasha cyane bishoboka. Iyo ikipe ya Bugesera ku mwanya wa 10, abo nibo bakinnyi yabashije kwinjizamo 3 gusa. Nta mukinnyi yarekuye. Ikeka nta mukinnyi yigeze irekura. Ikipe ya 11 ni ikipe ya Musanze FC. Sanze kwa Trump majyaruguru. Kwa Trump. Musanze rero Musanze yanyarukiye mu gihugu cya Kenya. Imanukana umukinnyi bita Bate Sharif uvuye muri Sofapaka, asinye amasezerano y'imyaka 2. Bate Sharif asinye amasezerano y'imyaka 2 avuye mu ikipe ya Sofapaka mu gihugu cya Kenya. Uyu mukinnyi ashobora kuzafasha ikipe ya Musanze, urumva ko avuye muri championnat izwi, kandi niba yarasanzwe akina ashobora kuba ari umukinnyi mwiza. Ndebye se championnat Kenya nubwo yasubiye inyuma mu gato kuri Sport. Ikipe ya Musanze ntago yahavuye, cyari hejuru. Ntago yavuye gusa yasinyishije uwitwa Rashid Muchelenga, nawe yavuye muri Kenya Police. Polisi ya Kenya, ikipe ikomeye y'Igipolisi ya Kenya. Yego. Nawe niyo yavuye, ni umukinnyi wa Musanze n'uwitwa Owesu Sei. Undi mukinnyi wa gatatu Musanze yasinyishije. Musanze ngemo abanyamahanga 3. Yego.
tugenda twumvikana izo kipe abakinnyi zagiye zongeramo bose turagenda tubumva. Ikipe rero ikurikiyeho ni ikipe ya Marine 13 ni ikipe ya Marine. Ikipe yani Gisenyi dukurikira Marine yo ntabwo turavuga ibintu byinshi kuko Marine yatijwe na APR witwa Ishimwe Charene. Yego. Ukina kuri 3 barabibonye benshi. N'uwitwa Nsengiyumva Mustafa ariko na n'ubu ngubu ntaramenya ngo bigezehe kuko umukino wese sinigeze mubona. Ahubwo wari wa breakings nkuru hano uvuga ko yamaze gusinya muri Marine ariko wa mugani ko atagaragara. Naramubonye kuri match ya Musanze ariko match ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo. Match ya Musanze yarakinnye nje yasimbuye kuri match ya Musanze. Nakora n'imyitozo muri Marine. Okay. Ahubwo ku munsi w'ejo sinzi ikintu cyatumye tutamubona, turashaka amakuru neza tumenye impamvu Nsengiyumva Mustafa atagaragaye mu ikipe ya Marine. Abo nibo bakinnyi Marine gusa yongeyemo. Ko Chaive menya ize swadi yiwe mu ikipe ya Marine. Ukurikije ko nge nabonye Marine muri Fazale nuko wenda agigira birantega ariko ubundi Marine cyangwa se n'umwataka wa Taiba akagenda agira ibibazo by'imvune bya hato na hato ariko ubundi urebye Marine vraiment ntabwo yari ikipe mbi cyane, ntabwo yari irwaye cyane kubyo bavuga ngo ariko kongeramo abakinnyi ngo 4 ngo 3 kandi urumva yabonye n'izo mbaraga zivuye muri APR bayitije. Mukinnyi mu defense ashobora gufasha Marine irwaye defense kuri gatatu ni irwaye defense cyane wenda nuko aho gatatu afite umwana umwakina neza yabonye ko idakeneye uramukinnyi Jaren kavuga ngo reka twite umutanze nyina soke ariko ubundi Marine ngiye mbona ari ikipe nziza bayi niyongera bo yakongeramo aba forward imbere kubera ko inyuma rwose no hagati Marine irakomeye cyane. Ikipe ya 14 ni ikipe ya 10 Marine ya 12 13 ni ikipe ya Etincelle. Ikipe ya Etincelle ati turayibasira turayibasira kwibasira Etincelle ntago ngiye nibasira Etincelle none se ko kwikunda cyane ko arabandikiye akarere yuko bafite ubushobozi bwo kuyibyimbana ikaba yagira kandi Etincelle mu bibazo ifite ari ikibazo cy'umutoza ikaba yagira mu myanya ngo nimanuke. Etincelle ariko nijoro abantu barebeye match Arsenal na Man City muri Heroes bambwiye ko ku makuru bahakuye ngo byarangiye Seninga ashobora gutoza Etincelle akazatangira ryari ntago mbizi niko abantu bamwe bagiye bambwira abavandimwe ariko ntago mbizi vraiment. Okay, tuza breaking nta kibazo kandi turabikurikirana turamenya mu bambere cyo mvuye no kuri stade amakuru nyumva ashobora kurara wenda nyamenye kandi byaba ari byiza kuko Seninga amenyere championnat yatoje Etincelle azubuzima bwa Etincelle kandi igihe yitozaga rwose yagiza mu myanya 4 ya mbere 6. Ahanga rero ahanga Seninga aradukura mu rukomeye ndagerageza Jarud muri aya makipe 6 nakubwiye guhera ku ya 10 ugende wumva uburyo yiyubatsemo umve n'uburyo Etincelle amakipe ihanganye nayo tugerageze turebe se Etincelle yari ifite ibyo bibazo twararize cyane. Etincelle ikeneye umuzamu mukuru, Etincelle ikeneye nimero 8, Etincelle ikeneye umwata kumwe mu pointers ko mora afite ikibazo cy'uburwayi undi witwa Rajabu ngo sinzigara arwaye ibitego bike cyane. Uwitwa Aimable wandi ukina kuri 6 akaba yagarutse namubonye ku myitozo yagarutse nane umukinnyi mwiza wo hagati kuri 6 ariko tukakomeza kuvuga ibi bibazo. Umukinnyi witwa Tamake w'umunyanigeriya kama umunyanigeriya mu gitondo yarwanye n'abafana yagiye kurwana n'abafana kuki uyu mukinnyi discipline yake mango si ubuyobozi bumubonamo iki cyangwa umufatiriye imyanzuro. Uyu mukinnyi afite iyo ngeso usibye n'abakinnyi mu gitondo bamuhaye carton rouge bakinye na Vision Jeunesse Nouvelle bayitsinda ibitego 4-2 ntabwo yari bagombe byari bimeze nabi yesha carton rouge. Abafana rero babize abafana ashobora kuba korogana cyane arakorogana cyane mu gitondo ashatse kurwana n'abafana kandi nge twigeze guhurira ahantu ku muvandimwe bita kwa Messi hari dimanche arambwiye ati mie nilicheza Burundi mie nilicheza Tanzania sasa uvuga ari umuntu w'umupro uko yambwiraga ariko se twebwe ntabwo tugiye kuvuga ngo ni umuswa ngo ni iki ariko discipline kugera ku bafana. Abafana nibo bagize umukino, abafana bakwangisha umupira cyane ukawanga nutangiye kugishwana n'abafana uri umukino ugize igihe cyane utitwara neza biba byarangiye. Ntago abafana abamwegere bamugira inama abafana b'inahangaha n'abafana abenshi ntabwo bazira umupira utazatekereza ngo uzajya gushwana n'umufana ibyo ntabwo bishoboka. nta mufana ugira ikosa. Reka dukomeze noneho utubwire ku bakinnyi wenda Etincelle yongeyemo. Etincelle yongeyemo witwa Kakule Fabrice Mugenzi niyo mukinnyi bongeyemo ukina ku 8
hari abagande babiri ukina ku 10 n'ukina kuri attaque bari bakiri mu geragezwa mazina wanjye Kakule Fabrice akazina ababyeyi bakubye ko gasobanuye irazina naryiswe na sogokuru wanjye sogokuru wanjye aba mu bwoko bw'abandande ubwoko bwo muri Kongo yego kuko nanjye urebye navukiye Mugunga ni ubwoko bw'abantu bo muri Kongo ni sogokuru wanjye warinyise ntabwo bakubye igisobanuro cyaryo igisobanuro ntabwo nakimenye ko sogokuru yapfuye ntarakura tuzabaza Kakule tuzabaza Fabrice Mugeni n'uzatubwira icyo bisobanuye ndamwegera mubaze iri zina cyane kuko yumva n'ikinyarwanda aranakivuga cyane yabaye mu Rwanda igihe kinini yakiniye equipe nationale y'u Rwanda n'abaje kwa nationalité ariko ni umukinnyi nabonye ariko nawe ngo iyo wibeshye ukageza itariki utaramuhemba ariko Etincelle iyo tariki nayo irayigeze nibyo nshaka bakubwira nyine ngo iyo utaramuhemba ngahita ajya kuri za Facebook cyangwa Instagram akavuga ati ebane dufite imiryango ahita ajya gutanga ni umukinnyi mukuru abakinnyi bakuru bose niko bamera rero umugande w'umwataka mu gitondo abashiye gutsinda igitego kimwe atanga na assiste ni umukinnyi nabonye ufite ama movement umukinnyi ushobora kuba afite ubwenge umukinnyi utari egoist ukinana n'abandi umukinnyi wumva kandi icyo kibazo twakibonye muri Etincelle ko abataka ba Etincelle bikunda bamwe bamwe kandi batumvikana n'abakinnyi bandi bakaba egoist bakavuga cyane ni ukuvuga ngo Etincelle ngema abakinnyi babiri ni umugande n'undi mugande ni Fabrice na n'umugande ukina kuri attaque n'undi ukina ku 10 hari undi ukina ku 10 muto ariko nanjye nabonye nijoro ko yongema abakinnyi batatu uwo mugande ntago nakije sindamubona cyane ariko wo mwataka wenda tuzagira igihe cyo kubareba tuzagira igihe cyo kureba championnat iratangira muri weekend amahirwe masa kuri Etincelle kuri Etincelle abo nibo bakinnyi yongeyemo yego ikipe ya ku ikipe ya 10 ikipe ya 14 Muhazi Football Club twagiye tumanuka tutavuga amanota Bugesera 16 Musanze 16 ya 11 Marine 16 ya 12 Etincelle 18 ya 13 Muhazi 13 ya 14 Muhazi kabari yarinjijemo abakinnyi bagera kuri batatu Muhazi nagara abakinnyi batatu Muhazi ndabona ari abakinnyi babiri nde nande Muhazi yashizemo umukinnyi bita Musimango Fiston w'umukongomani n'umwataka ishyiramo n'undi mwataka bita Shaka Tresor w'umurundi kwaje kubigarukaho ni batatu n'undi witwa Otu Joseph w'umunyagana Otu Joseph from Ghana yashizemo Ghana abanyamanga batatu niyo kipe ya 14 niyo kipe ya 14 Muhazi United ihanganye n'izi kipe dukomeze kuri equipe ya 15 none 15 ni ikipe ya Vision ifite amanota 12 ikaba ifite umwenda w'ibitego 7 Kiyovu nayo baranganya amanota ifite umwenda w'ibitego 16 niyo mpamvu Kiyovu ari nayo iri ku mwanya wa nyuma ikipe ya Vision rero ikipe ya Vision yatijwe na Apel witwa Eli Kategaya umwana w'umuhanga ukina mu kibuga hagati yavuye muri Mukura ajya muri Apel yamutije amezi 6 mu ikipe ya Vision ije kuzamura urwego ikipe ya Vision yatijwe na Rayon Sport witwa Ganijuru Elia ukina kuri gatatu amezi 6 nawe yatijwe ikipe ya Vision uwo wa kabiri ikipe ya Vision yinjijwe bita Musa Esenu Simba avuye mu ikipe ya Buru FC Bugande akaba yaranyuze no mu ikipe ya Rayon Sport baramuzi umwatakunda gutsindisha imitwe cyane Musa Esenu Simba ikipe ya Vision yinjijemo umunyakongo bita Pascal babaye bane ikipe ya Vision yinjizemo umunyanigeriya bita Nuka Maite batanu ikipe ya Vision yinjizemo umukamerune bita Michael 6 yinjizamo n'undi mukamerune ntabashije kumva izina rye neza kuko jewe nabyiboneye neza na abakinnyi barindwi ikipe ya Vision yongeyemo muri phase Vision bigaragara ko ishobora kwifite gahunda yo kuguma mu cyiciro cya mbere ariko ibyifuza ifite gahunda urumva niba yaguze abakinnyi barindwi kandi abenshi ni abakinnyi basa naho wenda bafite amazina abandi ni abanyamahanga sinyeka ko azana umunyamahanga muri ikipe ya Vision yinjizamo abanyamahanga batanu ni ukuvuga ngo Vision ishobora kuba izahindura ikipe yose nk'uko twabibonaga ishobora kuzatanga akazi no kwitonda cyane Vision bitonde muri phase retour iratanga akazi Vision ni kibazo phase arebye yakinishije abana yazamuye cyane Vision ni ikipe idafite ikibazo cya mikoro Vision nta kibazo cya prime ifite iyo kipe urukumva muri phase retour ntago ibyo bintu bizatanga akazi cyane ikipe ya Vision dusoreze ku ikipe ya Kiyovu Sport ariyo kipe ya nyuma yo ntiyemerewe kugura murabizi neza ko ibihano biramara isezo yose bizaranyira mu kwa gatandatu iri kurwana no kutazamanuka yo yatijwe n'intare abana bagera kuri 4 ifite umwana umukina kuri kabiri
maze kuri match za Kiyovu ebyiri nabonye umwe ukina kuri kabiri n'umukinnyi mwiza kuko ndakeka Makenze n'umukinnyi mukuru ushaje utazanagaruka sinzi ibyo ashobora kuba yaranasezeye itira umwana ukina kuri gatandatu ni umwana wa Patrick Mafisango wakinaga Munari umwana Patrick Mafisango uramuzi anyuze muri za Simba za Trapo za Pe na kapiteni w'Amavubi akina kuri gatandatu ni umuhungu ukina nawe kuri gatandatu yinjizamo umwana w'imusanze avukana n'uwitwa Shushu ukina muri Rutsiro ukinisha akaguru k'imoso ukina ku 10 kandi tekinisiye mwiza cyane mugufi w'igikara ni igikara ariko si mugufi usanga ari muremure ariko ni igikara w'imusanze mwiza yambara nimero 10 muri Shushu ni kagufi k'igikara kakinisha imoso yego urakabona n'umuhanga none muri umunawe wakinaga Munari niwe batije mu ikipe ya Kiyovu Sport hakaba harimo n'undi mwana w'umuwinga cyane wihuta cyane kabisa nabonye azatanga akazi aho bajuma bananiwe aba bana bazaba babafasha yego ikipe ya Kiyovu Sport ni gutya yiyubatse n'abo bantu yongeyemo n'abandi bakinnyi ifite uko rero niko amakipe yiyubatse isekerizi urabona izi kipe 6 za nyuma mvuze kuko izambere zo zirwanira igikombe ntabwo twazigarukaho cyane izi ngizi ku gikombe babinasobanutse tuza amakipe kuko izi 6 mvuze harimo ekipe zacu zangaye Gisenyi ebyiri Etincelle na Marine akazi ni gakomeye akazi karakomeye ariko Kiyovu Sport ibashije nako Vision ibashije guhuza abo bakinnyi izo mbaraga yazanye igafata no muri barabana yari ifite yazamuye ishobora gukoramo ekipe nziza Vision indi ekipe ishobora guhirwa ni Etincelle niba yaramforishije imbaraga muri attaque yayo niba yabonye umukinnyi koko turabona yuko turabona yuko attaque Etincelle yari irwaye attaque Etincelle yatsinze ibitego 7 muri match 15 bitsindwa n'abantu 7 ukumva ko Etincelle yari ifite attaque ikoze iki irwaye cyane kuvuga ngo abo bataka babashije kuyikorera n'umukinnyi nka Kakule Mugeni Fabrice ko tumuzi kuri experience Etincelle nayo ishobora kuba yafashwa uko rero match 15 zarangiye uko abatop scorer babaye hano mfite urutonde rw'abatop scorer 9 batsinze ibitego byinshi muri phase ari mu mikino bakinnye wa mbere ni Fornganye yatsinze ibitego 9 wa Rayon Sport mu mikino 15 yego urakeka ko uyu muntu mu mikino yindi kuko ntabwo yatangiranye na championnat turabyibuka neza yego urakeka ko uyu muntu ashobora kuzageza ibitego 20 Fornganye nkurikije ko namubonye natagira ikibazo cy'imvune Fornganye ibitego 20 muri championnat y'u Rwanda biragorana ariko ashize agahigo ariko 18 yabikora kuko nk'umuntu ukoze 9 atarakinnye imikino ndabihamya ko azabigeza umuntu ukoze ibitego 9 atarakinnye imikino yose ni umuhanga cyane yakinnye yose yakora 20 sezo yose yego birashoboka cyane umukinnyi sinzi impamvu bigorana kuzuza ibitego 20 muri championnat faze retour bikomeye baba bakwize cyane imibare babaye myinshi barakwiga cyane ntabwo biba byoroshye umukinnyi wa championnat y'u Rwanda yayireba muri retour umukinnyi wa kabiri bamwita Kiza Hussein Serafi afite 8 w'amagaju n'umukongomani nayo ni umukinnyi wa kabiri Meyer Bitel umukinnyi wa gatatu ni uwitwa Umar Aba wa Bugesera afite ibitego 6 ibitego anganya na Habimana Yves wa Rutsiro ibitego 5 wa Gorilla Kalenzo Alex ibitego 5 Ani Elijah wa Polisi unundi ufite ibitego 5 wa gatandatu Boateng Mensa wa Mukura na afite ibitego 5 Bigirimana Abedi afite ibitego 5 na Emmanuel Okwi ibitego 5 Emmanuel ko umusaza aracyabitsinda kabisa gande wabarariye neza gande wabarariye abo nibo bakinnyi rero abo nibo top scorer 9 aba top scorer 9 bo muri phase ale ya championnat y'u Rwanda tukaba dutegereje ko phase retour izasubukurwa muri weekend tariki 8 yego zizatangira zesura nanga tuzaba turi dufite umukino ukomeye tuzagarukaho kwa gatanu zawuza Rutsiro na Polisi n'umukino uzawuza reka ko wenda nibidukundira tuzanayereka tugomba kwerekana live tukazakurikira n'umukino uzawuza ikipe ya Gasogi na Marine ku cyumweru ndakeka Marine igomba kwikamata bijyanye n'izi match Etincelle zabagiye ku magaju gatsindiye match Etincelle zabagiye i Butare ikipe y'amagaju ni ibintu bikomeye cyane hariya ariko mbere ko dusoza twacana iburayi gatoya match yarayibaye ku munsi wa nijoro ntabwo twabura kwivugaho yari match classique match yahuje ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester City Arsenal yihaniza Man City Jarudi ndatekereza wari wicaye kuri televiziyo ureba umupira match nayirebye nge rero nyuzemo gakeya ntabwo turavuga ibintu bisi result wayibonye kari ibitego 5 kuri kimwe ibitego 5 kuri kimwe ibitego bya Arsenal
ku gitego kimwe cya Manchester City. Yego. Niba wararebye umukino wahuje ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Manchester City, hangano dukwiye ahantu niho dukwiye kureba ikintu Arsenal yashoboje Manchester City. Bamwe bakavuga bati City ntabwo ifite umukinnyi wa Rodri uyifasha cyane, ntabwo icyo kibazo aricyo turareberaho. Arsenal yari ifite umukinnyi babyibuke ntibabyibagirwe nka Saka, umuforward utsinda cyane, muri ufite ikibazo cy'imvune nawe utagaragaye. Niba waracunze neza kuri match ya Chelsea, Chelsea yatsinze igitego ku munota wa 2. Yego. Arsenal igitsinze ku munota wa 2 n'amasegonda. Impamvu zeye Arsenal ibintu yabyigiye kuri match ya Chelsea. Buri abatoza barigana. Abatoza barigana, niyo mpamvu Manchester City iyo uyiretse igatangira gukina bari hereye ku zamu. Ubukozi kose cyane. Batangiranye pressing. Arsenal abonye ko yakoze pressing. Ivamo igitego, nyuma y'iyo minota ikora indi pressing, Kai Havertz utahanze. Yego, hari n'igitego Arsenal yatsinze nabwo ihereye nyuma yubaka ikoze pass hafi 30. Icyo ni igitego cya ndumva ari cya gatanu cya Baresi giri cya Nwaneri. Nani nagikurikiranye cyane. Long pass. Ya baro yaturutse Declan Rice ayereza bayigejejemo hagati bashyira mu hanze ayereza Karafiora aragaruka usubiza inyuma Saliba, Gabriel long pass nazibonye ziri. Ariko icyo Arsenal yashyizeho pressing, Gabriel yari yabivuze. Manchester City barayivumbuye iyo ikubise pressing mu gutangira. Yego. Baro barasica. Uko arebye kama defense Stones ari mu bantu babihiwe n'umukino wa nijoro. Muri uta John Stones. Kandi urebye n'ubundi Arsenal yagize ikintu cyo guhozaho kuva match itangiye kugira match irangiye, ntago bigeze ohereza kanya. Ngenda kubwira ati Arsenal ngiye kureba match yari yabivuze, yari yababwiye ati iyo ngiye kureba match umusifuzi atumye mutwiba muri match ariko nta kibazo turabategereje mu rugo. Wabonye igitego cya mbere kijya kujyamo Gabriel Magalhaes yeregeranye na Haaland. Wabonye ko yamumwaje cyane. Arangije cyane banamukunze. Arandi match irangiye atangiye kwerekana ngo bafite Champions League kandi turi muri Champions. Zibyo bihuriye. Haaland ni umwana. Abafana bamusembuye nawe akunda abafana cyane. Yatsinze igitego yerekana ngo Man City, gini Man City. Yaretse ku rutugu arababwira match yarangiye ngo bafite Champions League. Bakishe yerekanye Man City. Hari umushiti wanjye bita Abuduramuzi Abudu imyenda. Yapostinze ijoro ryabaye riri cyane. Yapostinze tamuga ngo ubuse ngo Haaland yabwiraga abantu ngo mbona nicyo bitanze. Manchester City yemerera imiforme irarembye kuko nari bwa mbere nabona equipe ishobora kugura umukinnyi utamaze icyumweru akahita batitirere mu Bwongereza. Wamushi Manchester City zeruka zikomeye artitirere kandi aribwo cyiza. Wonye ko mu defenseur bahise bamwicaza. Pep Guardiola rwose bwa bwenge bwe twavugaga ngasoma imikino. Man City nitegure ubutaha. Man City nanjye ndumva yategura ubutaha. Uwo birakomeye. Ikibazo gikomeye mu minsi ya vuba igomba guhura na Liverpool. Liverpool iri on fire. Liverpool ishaka no kongerera Sara amasezerano kugira noneho ngakina ripoze. Urumva ko Man City ntabwo yoroheye bizayigora cyane. Mubwira ko Thomas Partey ari umukinnyi mwiza kuri gatandatu. Ndakeka abantu bose bayibonye nijoro. Nabonye n'abashaka baje babipostinga ko wabonye umukinnyi uza kuri surface. Dore ibi nibyo wawundi utamake wa Etincelle yirirwa atukana. Yagiye cyera kuri televiziyo akareba ukuntu abakasiri bakina. Niba umukasira aza gusaba baro kuri box inshuro zirenga 5 nta muntu namukuta pressing ngayimwaka. Undi we naza yisaba yarahindukira. Tujye dukina umupira tunawige. Ese bidufashije kwirwa twicaye kuri televiziyo. Batugomba kura match ariko nubundi bari abantu bari level bariho tutariho twicara tukiga. Yego. So ndaceka kakore dukoze igihe gihagije, reka dusoze hanyuma abantu bakomeze bakurikire Kivu Sport Update. Hanyuma kubana mukeneye amarangi, amakaro, ibikoresho bijyanye n'amarangi, yaba iby'ubwubatsi, imodoka, ibintu byose waba ukeneye gukoresha amarangi, nta handi tukurangiye ni muri Janet Auto Paint. Akorera kuri Dodane ya mbere kuri station Marine, na nimero ze murazibona aho ngaho kuri screen zanyu. Niba ukeneye kubakisha inzu, genda gukorere devi y'amarangi uzakenera, hanyuma wasa gutaka nyine wawe wa dekorasa neza. Hanyuma reka dusoze tujye mu yindi mirimo. Kakule tuzasubira muri weekend tujya kureba kwa gatanu tureba buryo fazere turigiye kugaruka. Abantu bakoze nyine kudukurikira, mugire ibihe byiza. Murakoze.